ama sa pen phat pai piu pathin thangwan helang TCN se yil khom na bezo se pakai jesu min na bonin che be ka hin bole tu ni kho TC network se yil khom na hin hosting ke ma lulun ka hin e kho video he hi le uting moi hin chule o khat ne o hin amani to hin tu chung aman hin gam choma pasa mai chamun ahin ata sa taong vil hon chung changa se yil khom na inei diu hin masapenin in pat mason ki pau me na ni honin na chung che ona na phat man luta TC network nei pi zalon na chung che na ki pa thu kan se ye thamphat ki sei bele 2023 mail hei te in ngai lut na be hela infala ko na in no do zo hin hinge mi tam ta chu ki chat ti za jin gamdang an zone tawe shillong an zone win delhi elwai le mun chom choma nom tawen e wanga ngol han sana pangho ti tham gam ngai lut na an pangdan jong chu au movin am ho chun hislai pet ta chun gal front line na thelo chu ina a hobung chewa hoina wa tauna na mongwin pathina na bonowin chole gal kap thei ho pusal hangsan ti dham aji te acha te ho chu front line na mail he gal chu an ina ting tawin hiji chun ahung chi chin hesta bang chun amun zosia kangpo pi hian lang e holang lam kalang hian lang el more lang hian hiji chun panakila so ken hiji ta bang chun GMFDI mun hin mai cham anu min gal akipat jowa pasa tul ha akichai hi August akichahi kumthuma hina di hitan ki zom thalan ni sia mai cham sim gamle na ma dinga namlam kai hodinga ki taw jinga pathin ko ma nei ngai lu win hi chi gagamu hi nangman ka chung thu na seole ke ho chung thu se dingam tapoi gencha gen hing bol ni ki bolta ta pathin ko ma ki phina ki taw hin henge gal thal agin lai chun mi zo si wang mi atam zo wang chuni mana sei pon e wanga atam zo wang chun adi e on tiwin mai cham sim ning pathin ko ma taw ding tiwin tu hin thal agin lo phat hin nisi a mai cham sim nisi a taw taw jong tiong adem elwai le het chit lo wa thu seong tam ta tan hi chola chun ki pa ta in uhat neu hin chule uting mo hen nang ni gam choma pasan na hung vil hon hin GMF de hi chung changai tu ni sei khom na nei diu jin avelin thamkhai chu introduction kan pi na hin tin pha jo si pat masang win self introduction kitile nang ma ni chung changa thamphat nin sei pi le chun ki paw me tu hin ama sapen uhat ne akon panotin nang ma chung chang thamphat nin sei pi thei diam ho tua hin hong kon do na huilai khwan anu mam chule tua hoya nanu ham epg a helai nong ham ti ho chu thamphat nin sei pi thei ka na chu e le phai mo le hin na ga gala chu chung lak te akani omo hin thum bul ki tia he ai le naga galang phana he phai mola ho kang ki chol lu no le to he phai mol chu mai hon an hal ha ki no le ken ko te he cycle langa ki no ai le tu chung thil so ho pathin thu phon hoi na cho hi ka vet na le lai mon wang he ka pha te de ta hi ka ki ko ne hin na gala hung ki patna gala hung ki patna chlai aku na hi min iza nin howin danga taw jong le na koi ma lo thing bi se lom chom khat gal ja taw thu hin na hilai mon hi ka vet na le zu di mo nga ka de hin na vet ton thei ta jong ka mo hin chlai wa he ka pha la wang ka hin pol sumin pu ngen ti chan ya ka ni ki ye len eva tun pathin long sin ka lung gel bangin amun ta ka chut lut pha then ka lung thai sel ka naw he ele zalmani e hi na koi mang ki ho pi dong ka nei lo ka chang sa ta cho ina ka chang sa ta cho online na ka jaw ji ana na to ka on ka le la pon ka vet ji thì lâu là chun các ôn lâu là vang chun các hung thuần thả là các vẹn gì này mà chú này khát bèn chừng dòng các nộp lâu hiện na các ngày sang đan bắt thiên nên hít vào ngà ấy cầu nào ít ơi lại cho anh cái mùa đầm kia na này cái hồ lại hiện tại mình in cầu phản na thì giặc chúng mà đem hồ cái gì là lẽ em mà giá chú cái bol thấy bồi em vang cái bố đã đang chú gì bồi
ki pam ele Germany ko na hilai chan hung hin gam nai cha khadai ta pona Germany Shillong le Delhi oyong chu gam sunga country sunga hi wang chun Islam kho gam lai te to Germany langa pasana hung hilai dunga he anai cha cha hon jong amun chu pha kha lo e wanga adi poi tia hole panjing hon ki pam min na pan la na ta sa ta mun ka khol chit ngai tia nahung len phaijing wang chu pa cha dam momon Germany a kho hui lai khom na no Frankfurt kom na amini pi ham amin men Flamheim na kumi zat bial ta nom no tu ai ko kal hu kum so ka het hilawa la kum som la kum gu kum henita cha henge ki pam abana umoi na dong kin on tin thamkhat self introduction nan bol thede umoi to an hong kon do na hilai na um na chule tuai hoilai nom ham ti ho thamkhat nang ma chung chang he ki pa umei lun expectation le ka nei po zigola hun pha mi million milal meeting mi them interviewing mi hizat laga keite ni uniao de keite ni amol pen tigola phat pha le musko pathen thang ba kinum hen la thang ba pathen che hoy num hen la ka kipa ka kai kala pin na chu es common nom ma tu hi om talo le he theding o chu gel mol le te seng ki kala common nom bai phe ko khat al om poneu cha al om zita kala pin ki he mo kala penga hila 96 93 apa sa khan boy ne le he politically it was not bang titi de he a safe place for us now ikitu po ba mi te chu mikilung sit te hiwa mikitu lo te le hiwa mo ila kitu lo lai ta pu kha hi ze ka khan boina tampia la oma thina man na tenga la kitu lo le ti khan boina tampia la ki changa 96 la khan ka kho kha ala ki zo dok ta mo ka pu ka pa te pheo house na he la ti khan pathen e la hoi do ko ka gen gol la khan es khomonom hi thagaw la taksa mi ki pum khat ta kala chen khom na limna ki pak na mun ala he zihon lai khaneu cha ka phanala ya hin la mi hong sekte o khan es khomon nom chu anop dan chu khot gam la pita je mol chung lam khu he mo hong kal to pha to hile no asama ma se ko zo khom pi hong pha to le nunga tangbal ti khan nom sa se ko zo le thagaw limna ki pa na te ho khale ano ma se ka es khomon nom wang chu amin himang ta lo di ala ti se ko mo alagian se ko itu naw pang cha ka hi wang itu he 96 97 akan le ma khong lama mo ka ki chono school ka kaina lai ji ko khan kanon school kaina kilem theita lo ji ka boina ji ka khan le ma khong ka ki chono azo khan 12 ka chai khan Delhi ka chi kita graduation to na sep to ka kopa ka bola azo khan Delhi khan ka na sep na khan youth talent hunt bel ha ka hong panga chun la sak na khal lama khan winner kong he Delhi NCR song competition la khan chun la sak na lama khan ka hong kipeki ta hotel la ka hong sep zawa khama kumbu kong sep zawa khan la sak khan ka hong kipetau jipa ta khan khurs ka hong sem kita sep na ka hong mo ti dai ti pathin ma puina zala khan khurs ka hong sema tu chana hen ka oma ka na pen che chu hi le tu lai ta ka hin kanu ka pa te chalei ma khonga chenga hi ba mo hi ba Delhi hin ka hun tam zo 19 years ka hi pa sa hin Delhi ka uma thagaw la ma hin ka ki pol khom pi ding pathinin e la pe pastor yang ne leha khadem kher boy pastor yang ne how keep le mo sister lalam amao hi ka loi pha he amao hi to ka ki pol taw zelo amao hi ka family ka mentor spiritually bangki ma ule nawa kamat loy le pa ya kamat nu le pa kamat khat alahi wa ka pa mama zenga ka family hi to kala khom bek pu kinak zik hilawin sep na bangkim
เสร็จมาจากจุ่มไอ้เราแหละเฮจุเกนไทยจ้าเตฮิซิโกคันเซมเราเทบอลเราเทฮิโปกมที่เฮ2015นะเห็นครูสกลา join ปานฮิซิคัน traveling ฮิกะฮาบอลทว่าtu hin min ei dot pha le khoi la cheng em ti le ka chen la hi ka hepoi ka ti se ka le si de hin khol jin ka hi ka ti jeng amo ka chen nunga ka hi ki hi na lai ji ka khan chen na tum lo krista e family te ho khami zo se hi family ka family e ka ti jeng mo krista za la khan de cha he thu hung boy thu hi delhi suti ko hung pot pe lai ta ka he ka chi kit ding hen thu boy to hung ki tok cha da ka chi dok man pu hen la delhi ka he pastor yang ne pastor paul ka ti se ko keon chan ama hen news and se ka whatsapp ho hong hele hey moinu lalam hilai hen aki ka mu ve atile sisalalam let's pray ka tiu ka pu ka pau chapu ama chu hilai hen ki kap kitave ong tile ke te ni ka kap se ko ka pau chapu ti chun gem umma ma zenga amuna tele pa cha la umma ma zengo pathinin ami ama kong na ongai kho ding he mun tinin e koi pik thowa ezi ka chun neu cha introduction a he a hin la ji chule I want that part to be a part of introduction mo pan lak na ji kha that is the beginning of the show let's say ji mun I hungai nat na mo ingai nat dan kha abula ki pat sa khan ke chu youtube hole ke back lo jigin bang ma ka le he pu mo a hin la ka gen ko chun sislalam to upol hi amaute ni hi information hun pezel zel se ko mo na sen ki je ka khan ahim himale thil bang kim ho hekingai to pe vek thailo news so he ahin na pathenin update ai pe to zel a hela ginna zigwala pathenin divine connection ai pe to de ho he bang pha ka kisa ka ki pa ma zeng henge ke pa me nani hona na thu simoni nge le kitil kho ma man 2023 akona ayo chun abulanga thamphat in se tawen august thaki che akona chu kizom thala hai mai jam ki sem ni chimas khang chun ani ki sem ya na ki zom pon to hi kum thum lhin na di tu ha ki sel kum thum lhin na de tan na na se hon le nang niong chun taw na nan zui jing hona gal hin na po na hona na so pi ho chun na gial na na chi po na kha chu anum he ele gamla kitile gamdanga hon hi chan gya chu in po na piwa tu chan gya chu ahila ho nang ho gel dinga chu hilaya kitile agam amuna ho hi tu chan gya hi operation ki na la mail he hon jong thamphat eti ham e bulo jing ke wa chi tamang kha chu ki chat na gin na khan na niong mai the hin amuna nom lo ja chu athu chen chu ne het lo hi din na in la tu a hi ka sei hello le 2023-24 la yong hin thala ging be tabon thal ahong gin ahong thip a ko na hen yawa umoi jang nan satan ei mi ho he king ai lu na wen ei wang king ai lu na ban wa iki ka wa yong iti ham ki za lo ne mi om kit jin ei hong ki dem pit kit tawin icha chun taw na mang ho ki san jong alam lo le na hong ki ho ki hong ki ta ai ta nang ni thu sim hi ingai ai le ei yong ki ti la kho ma na nang ni nan pu na ngai na hon cho itiam asang ma man na mi te dinga na taw hona gam dang chong le mi dang khadi le chun ke gam dang akyum e ke bon I tong khalo ti mai the hen taw na ngai sang hon dan cho ki paw min na hong wat ne thampat ki dong le helai mun hi ipidinga gapha nge na ti ham ipi azi kharum ding hi na hi chi azi chu ipi ham tauna ye le khulanga pa sang aphat si ani si a chu pungkhat pung ni ham pung ma khai ham kha chu na la do na taw ji na so pi te ding na taw thia ji chu pathen hin huilai jong le tauna san ni nge ki ti hin na ele hilai mun hi na hung khel na hi azi thamphat in se pi thei den slai mun ko hung khal na ji he keong kadam lo hin na ka thagui ho ai hi ka thagui ho ai an na ji in kum li lang he hung na ta in taw ta la ka chi jong le lo jong e pe lo na gan thei ta chu ko mai hin ele 2024 ka het khil lo wa la mai tha ai hi thu pon hu umen na ni je thu pon na chun ka taw win pathen mi dang ban na dam sa thei le kyong ne dam se na dam di ka ngai chan daw to la ka chi jong le la koi ma en lo la ai na dam na thei mo wa isai pi po e tai ka taw ta chu ka taw ten le ka taw la ka taw zo lo te ma ka ta
sa hi jing na hi in tin ka timur ke thowin tin ala chom khat pa ke he dau to lam ka chinom ta lo pi cho ele April tha he al ha ki kim lang hap ta ni zo a he dau to la chin ta hi ki no no jing alung gel he na lu thei ta lo ik tu ti ki no jing ele kyong hin dau to la ki chiong le la sei be be ma sei tho ding te a he ka chom ka chinom to lai wa chu ka ki gel le alung kim chu ki chol mong lo kho che ai pha dai he ka loi pa ko ma he ke na to nga ka chin na za he ticket ni la pin ka ti enten la ticket an la enten a jing a hap ta ma chu ka het he lo le zum sa ke ni ha sa kon sim ni ham khana he ka ga chin ai la ka thi san chu slins nga ha zong nga ha zong ben ten ai le za he hap ta khat zo la hung ni ten hap ta khat zo ai ka ga chin le ka thi san chu na thi san chu hoi ta ena how ima cham ta pui ti cho le sil ton si jong kanin nan ye ti ma sanga chu he jina chu ka ton si jong ta lo ka thi san jong chu hoi sial ta na phana chi ti ti jong le lai mu na ka dam na mun kon I pi sei han lang I pi in sei si han nai khat jong la ka thenin e ko na mu na he kat chi te ta he ke bum ka he amen ki pa me ele tham khat ga sei be leng han neo hi chi na dam sa chu pathin mong he na ti ham na ti thiam kat ti thei tua hi ele idam sa pa chu bible pathin ho hen tiam la pathin dang he na tiam pathin tai ko pa bible pathin e chi e khat het chit lawa mi dang ho hin GMFDI ya hi pathin dang ki hodan na sei ji win na adam sa hoyong kho thil ho po he ti kha jong khom ji win thil ho chuni ta chi dam sa di wai le athila ho zo hun wa noi le sit a lo di we tan hinge it's ki pa me chi testimony nan share zo masanga kana za lo hin ele na ong chu ta san za la dam ho ki ti khat la chuna no me tan tu nai cha yong chun no pi khat a kenga ki su kha kum som wa langa tho amang chu ki dang tan adamin hi chi masanga yong chu case tam ta me diabetes high cholesterol high ai wanga itiam chi to lagau thing vil na ho hunga adam na ki het ai to na se bang chun a born in atibul hung ki tho jiwin itiam a feeling dan chuna spiritual touch ki ti dam hi so khar kho he jiwin ele ajinga thaile hospital ga chi jiu le masanga na dam no no cho an normal ji tan ki dang hin henge he so cho am hon jong chi hilaya amun ta hung wa ki pa thu hung se hin to nang khat akibe ki tan hi sa hislai la chun miracle healing khana chu witness khat jong na hi tan ki pa min henge aban ki dong abana hin umoi ki dong le tu chung nang khol jen hi hilai mun na hin chut lut na ma sapin ham elwai le hi chi na hin chut lut na ma sapin a hi to a hi na first impression tham khat na hin sei thei dam hilai mun hi elwai le masngau nan hung sa ham je tak hi ka hong ma sat na pe na he mo ka hong ma sat na pe na he then the first impression okay, first impression about this place bang titi dehem peace, relaxation, something that you cannot experience in somewhere else. Mo mun chuma nang man experience la nei thelo bem khat ki feel ai chu ka hong you know what the fun fact kai chun ka hong ma sanga kha ka ngai to dan chu na ho ka mu phat le o ka tha se ding dan ka ding a hilo le maybe I would love to hug each and every one of you and cry, you know. See how they were done emotional ding dan ho ka ba ngai to chule evangelist nu hele kanuneo hima midanga hipo a he cho masanga cha ka hepoi again mi again set no ho hele a hilo le mi tam pin adem na teo ho ka he no ho zo se mo adem na teo ho hi aki he kai chu comments ti ho chu ka follow poi a he la mi gen na pat ki he mo ka pona se ko ka kap se ko kong pau chap pik se ko mo je ko chun no ho email la me lu imu phat hile ki pok na de dan ka ti a hin la it's opposite ka hong tun lu ta khan ka mu zo se chu I feel like smiling, I feel like it's oh my god, this is heaven on earth
where is this peace come from you know ที่เดียวดานค่ะก็อมินดินthe first impression is the last impression that you get it's a beautiful and a wonderful feeling impressions inexplicable gitu na hilai hi ahung hoi ata ta hilai hung hoi lungmun khat anei jiu he ai te ahung khalo ho kun gal lai ta na gi khom khon wa choila na sa sam ti ki ji hen e ma pathin ki wa choin pathin ni ve no hin e ma ho ki veng ni ki le hi chanin ki lungmong pon tin a hi chole umoi no nan se na es khumun no ma ko nan ho le ka gel dan hi ji khu ma hin te nong kho loi chuna e ji es khumun no ma gmfdi mun na ma na kho o cho hung ki transfer yong hi mei te chi aki sim do na hyong asot be se nai pon nang chun 93 lang na ti cho na tua the last time you were there in your village 96 ana oh hinge ei pi hile akhumino cho ki banginai te ang chu relation khat etiam spiritual connection khat cha no mi din na khului to chun chule hinge na mihim lungela chu na po na zala chu amun hi ki thung le amio kyo ki mu le emotion in kidim jing in tin itiham imit li zo in idon bunen te kiti hin ei banga hilai muna hu ho te si bet bu hian lo kong kon bet bu hian lang akui hi jong le akipa lung mon da no ko zat zom cho hi chi thamkhat hin dong bel hi chi lung mon na hi nang gel da na hi pathina ko nai da me lo wai le evil entity a ko nai da obviously it's from God mo pathina kon a hi lo le chun lung mon na kiti chu thei lo ding hi in je lung mon na kiti hi Zion tang chun lung mon na bukim ta na ti la le hi lo mo mo je he sekin pathin chen pi na mun chu lung mon na bukim ki pak na bukim je chu khovel mi ten a het thim thei lo le just simplicity but mi he min je peace kha ki feel thei lo ai mo pathin thaga win ei pi na to tona pathin to divine connection to tona amun kha iwatun phat a hi le je peace kha e khoi tak mon le experience ki nei lo ding je khai chu mo gen thei lo there's no words for explanation about this you know it's amuna hung hon he na hung hon lo ho kun itiham skepticism elwai le thamkhat tua speculate hin bola hela he adi lo he tio khun adi lo langa kho gel je ai bang amuna ho bang lungmonga ki pa theu hin na a phai ki pa me he sin nan sharon cho ele gamdanga ko na hilai na hin vil masanga he uneu nang nan do kileng na gel da na cho hilai thung leng ipiti nge na tiam elwai le na kin na tabang na mamun he iti ka kinap na sang ban ahoy ano me masanga na hung lun masanga chu ipiti na gelam kiti lai mun na kichi le te ka khanin na gal jo num na line tin lam ka lai hin mi ho me le 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 la ti ta na ne gelam ele te wa lai mun na ka chi la kan lung mo mon dinga ka kia kan lung mo mon da ka kia na adang long ka gel lo na gal jong chu galong chu a hinan ei wangai i hon i ki ko do dan bin kan la in na to a hi ja hi lungmung jing de ka ti su ke ha sei de thamphat ga dong bet ki leng na o hane khat Germany gamla hoi ta spiritual healing hoti ho kham khabe lo na kidan na ta khat hi hilai India elo le to Africa ga mang ho YouTube la hoi vel ta mo he to spiritual healer na elo le iti he sei dam deliverance ministry ong tho he India ngi 2024 la chu Ravi Matthews kiti tam piam khat ako o he ama choi ta chu spiritual healer yong hi counselor jong hi na kol ho South Indian ho he ding hin hita chu sumtam ta senga mi ki kawa ni thuma dinga chu ti ham gathering lin ta ki bol pi cho e wanga akhupi sunglam ka sunga hichlai mun khat uma hilai he ta san thei kit lo jong kium cho i lungel da no chu ka se he hilai mun amun ta ga chi sanga chu TV YouTube mi danga ki mule ki musang hilai e ho muna chu hitei be selo e wanga nang chu na ta san jala chu na zui zui ja chu damna na chan ki cho akidan na jo pathin na to dan hina akhat hoyang chu itai mona o he pona ewanga amun ta ga chi le gala ko na thilki geli aki hi dan chu na he chu thamkhat iga sei no menten hi chi aban ki sei bele
umoi ki se helai muna mai chamuna he na regular thawin na hong pha na hong apa sa he na la sa ho taw na man ho hi ichana nom na sam adang ho ta na te ka thiam te ka khana mun tina chune gi khop di hin ita foreign countries za dang phajong na chonin na church ho yong na ni ki khop thaw din hilang ho ta te ka chu comparison ki bol thiam iptiam tham khanin sei che pe thei di hom cha chu lung je chung chang a chumo you can never compare this place with other places ye chu I had ding a point pakhat na hin te je ka hong he ken gal sat ding a ka che dei ka ti mo nam pia ding a taw khom da mei ti khom a che di kai gal sat a che di kai ka ti jing he ka chanau te king le je ka chun ka regular chu bang zik hem ti le gal sat ki ti chu off day umlaw it day and night kay makaki gongal na bona chun zitak mo na hin anhon pi kho hin le ki pang hen lang mo maybe I can go and do something maybe I can go and clean the bathroom you know ti deu dan ge la ka hong ki got a hin kipi do na mo kipi do go ka hin a hin la ka hong tun le it's quite opposite mo lung mo na thamo na mi la fel thai back set dun la fel thai dan mi akitok dan lung khat khata la pan khom dan ho hi mo eton ma zengin mi dang te hole at least once in your lifetime mo hungun la hong experience un katinomi na he etun gam dang ale I kachia pau chap na ho hi ka ngai nan achang le pau chap na ding om loji ka chun for example Europe vela lai ho vela hela mun chum na pau chap ding kathanom jing kathanop je ka khan Catholic ho I think it's mostly it's a Catholic church mo unia Roman Catholic European Europe songa cho ka ba che second pau chap na hon ka ba pau chap second bang ti de o khat cha le ki so thei lo ma ki ba ki chi in ba ki dil su in ki pau chap igen ding ki gen ilung thima ki pau chap kyong pot dok ti je hi jeng mun chum ale India hung pot pha da hi la chun India chu we have a choice we have a lot of choices mo I chi le inam pi I pau ki ham bat pi le pathin I choi hoi kho ma mun chu mai chu pha da hi le it's a real struggle it's a real struggle in spiritual warfare alemo it's a real struggle kibang lo no you can't compare jimun hito mun dang hima something unique so please come and experience yourself please again ude me amun ta na umja so isu na sei the hin na a hi kidang ta khat wang hi ai wa na sei ma bang chun masanga ichi ministry ana patti la wang chun evangelist nu hi aki thopi ding mien hom ja cha mang an boy tho de mit cho el bai sin ki ti chu mo nup lo hin na tu enjong mit cho el bai elo le tua eta disability ki ti le izong ho al ha ta ki san mi som li lang he ewa kidang ta khat chu amho sin ni humi ki pido tho cho pusal lang ho tua amin ki sei hi jong le li le nga lang na ichi itiam amho sin ding mong mit cho ho itiha ki thopi ding alup na CMP ding to ichi amit cho ho tamat akitup na IL by ho elo le ikhat itiam physically disabled ho am ho di ho sin han am ho ki thopi ding humi hum ki jin ichi wang hi pathin na to mong he ka ti hin aje chu ichi kipi do na nei thei pau na amun hung luno le itiam a hopi kitia pathin lama he ngai lut na aneu bangjing iti palanga mi phalo ta kha jo amun hunga le hin mi choil bai ho malen alhung itiam kisei thelo choi chi huna lungki khel na nei jiu zo ele ami choil bai bo hi pon bangka ka he itiam masang zeba cho addict lang hoyong anasin hin evangelist nun abu aha abui hona am hoyong kho hoi ta ki khel kamu he tua he sei sit na wang he pone wanga rehab am ho tam jo kum ma asum alhakana khoi za sum ki pai wanga itiam rehabilitate zo lo hin GMF dia wang chu result te hin ti kha cho hin tu in wang cho boi pi zo ta powin aje cho sungaum hoi member hong mi choel ba ho tam jing hin na hinge aban chalkit lew hen tua u hat neu nang ma nang opinion na he nang ma gyal da na he mai cha mun hwa ho na pan ji ting hun
kidang na sa omam elwai le masanga tua umoi ka do ta zuna thil nagin chat lo be khat na mu kham hechi hi alhang pia cho mai cham tu gal jo akona he mai cham hung ki sim panin ati ta che ding cho mai cham mun chuan hi lo taw na mun chuan hi lo hin na wanga situation dung zuya che ki chia nam pin hila he nam pi dinga taw na ki mangai tai ti hin thil hilai la he nonga he nang man na het dana he that ma thil kham te se au mai le nin se pi the di we ji ka te ma ai lo la ka feel ki te le na mi ho chan hi ka vet na le itiha itong kasi diham no kasama ko na mi ho chan ka petlem mi him hui vet na le am hoi vet na le mo pa ji ho som nial na mi tho ku pa ji mon dang mi dang i vet na ta san lo ho miel i vet na lai mo na i lu ti chom pele kalung ya chom pele na ke mon dang jong ku khat ka gel iti sei da ha jai mon ka ga ta tha thing ka gel la ha ka sa thau ka nop ka samo mo nge na cheng den ta te na chen den te ai hi lungmon na au menati khat iti sen na feel the na ti so kidang moment hichi si a hi amuna hung khalo ho hin ile tai mo kit no ji he khat jmf dia ki khom na gal lai ta thui bang boy lai ta chamna thu na sevin kalung mong na tivin ipina sei na ham ti in la bible hui ve nai le again thei ha sat lai pat ta le khun pathina gel do jen israel ten lup an sa le khun pathina hai min le pathin in jep nan chan kit ji hin he jang chu isim sim na win e wangin iti se tham gan thei ha sat pha le bo pathin gela nup sa pha le pathin ko ma taw yong chu itiha engkal itiam tot na inei ki do e hoyong chu tham ka mo taw chu in kilo jin mi hingi hina bible a kho adi na kho in muzep zep bovin a hi ki paw me enge next to do hi moi dong ki do ten mundang to te ka ayo chun jong tham khat e sei jep taw na hilai mun hi chom zep na sa thaw hin hi chi chung chang tham khat na hin sei be thei dem aji chu khatle ni kitile amuna hung lowa gala ko na those ko na sei jibin pakai jesu mina satan ho he yong ti lo yong mo bin he chu athu se jo am hono ki ta sanu nam ke pakai jesu mina satan akhyo theila chun vanoi le sina christian ho in iza na pakai jesu mina wa choila sawa thu sewa mo ko satan ho hiu tam ti khajong hum ji hin ele pakai jesu mina satan chu iti kyo ham ai mga satan ni khowang khon satan mina satan ho hin na pakai jesu mina chu satan ho lo hin ai chi ai ji hin nangin head dana mundang dangau na ni ki khop thau hin hilai mun to mundang a ki khop na hi chom zap am ipiti am elwai le hilai mun to hin ayo chun roman catholic lang hong na satan systematic a chi ju chanam ho chu thamkhat ki chom zap ding chu hi hin e bang ai ho protestant ho chu rensa pa sai hon free e ho deciphering the bible according to how the holy spirit conversate with us hin na holy spirit revelation dung zo ya chu bible ki se hin his dung zo ya chu nangin hilaya hi mundang to ichana chom zep na sam hi chu thamkhat nin se chit pi thei diwan lun ama sa pen pena jesu mina chu satan ki ho thei mong lo de in mo hi chu aneu pen in le angol pen in le pathin hing ho te chun angol pen in le chu jesu mina satan bahawin kitile chi lo ding hi mo ye chu as simple as that mo common sense christian ti ading pathin hing ho ti ading chu just simply it's a common sense jesu mina chun satan ki holding ti chu hi thei lo ding hi mundang to te dinga roman catholic hi han lang protestant hi han lang zita mun ati he na chu brief te again hi tele roman catholic a chu hi le i het ai tai mo ahilo le protestant ahilo le methodist adang dang te ho ichi hi le pau chap na hi mitam pin pau chap na hi anei po wa mo pau chap gol na mass prayer ti ho hi umbek lovin ka he azole
they are so much uniform in such a way that program ho amat ho so apai pathin le aba choi mo choi hoi ahin la pau chop na hi ahi pe ne he mo bible le mo to pray without ceasing ti ha jita mun ahin I pau chapu pathin choi hoi na le la isawa pathin thu akitil ho na ineyo thildang dang bang ma cha gyan lawa to for example chon aki hit na chu 2 hours 3 hours kahapoi even 5 hours last Sunday yakan we were about 5 hours ahin la kay ma feel da na kan we still just starting mo ti deu da na kan kagela midang dang ti ho ka some people are restless but I was like okay what is next kung kit ding law mo to be continued di deu da na kan ka oma mo ahi lo le more ti deu da na ka feeling da na mo zigola kana omin it's totally different in pau chap na hole atui ma zenga I pau chap na point your prayer points ti hole a chadin til ibolu we are a true warrior ti chule ka ba gen nom he because being a Christian is a spiritual thagaw le taksa galsa hi etu khalamo jitu ho zo se taksang zo se denless taksa le gal ene yo thagaw le gal ene yo thagaw I gal sa ding chu bang hem tile pathian thu le la ahil pau chap na jitu hi igal sa now hello mo jitu hi in jitu ibol dik mama zengo we can't compare this place with other places and even the worship places it's absolutely different as for now yeah kipam henge nagel nan se hon le hin amuna eti sedam agam sunga elole amuna kyum ji jin hichan ge ya chu enge mundang to chuna kite ka thei pon hela hichan ge ya chu difference wang chu ani ki heji lo nan se hon le chun gial do na khat jong hu min apart a question aban hi kichi bele uneo nang hinong leng hung theina lampi hi umkit le amuna hin hong dem to he nakile kit dinga hin na omna mun juna zut kit dinga hin hung do wang so bulanga na se wang so ha sa thoda na hin na ong kachi kadam na mun hin khat vei be ka pha te 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 a chu na pong panan hung do jing hin echi ele hi sitam lampi umkit le hin amunin hung pha nom kit dem lampi hong thai de le hong nom ma azi hi na sei thei dam iti azi hi nge yong chung nan sei na e wanga underlying kitile thanup na khat tu chunga na hong na he thanup na lagaw le ta salama ichan gya na niam pathin ho na ichan gya he elo le khulanga tua Germany langa khu na ki khop dan ho thapan in se bi thei bi chilang ki khop khu masanga chu ke thli na ka chi jiu hin na ai wanga chu hang tha lo te singen la hin na chipa na chu ki chi nom be se lo ai le tu ti pe khat na he ka loi ho apo na he da bo ti sukan mai na slaya ko ka chiu la ka tha nom ta nom na japang te si ngai lo ta chu ki khom jing I ho lang be be hi jam ka jaw jiu ka chi jiu hin man ni la khat be bo ki khom hin na ele hi slaya online na cho hin nan bol pha mai jam sim ne hi ong pha na he pathian joy la hoi lai thakat heta chelo online pa jo he ka zo na silanga ho kumhei kun la bo ka chi ji o hian na kumhei phan le adanga chuwang cho online ni na ka zaw e hian ka zaw lo ni la ka hin hu no pon na ka feel it silaya I zawa le ilung de mi ki pa ji na absolutely mun dang to hisa ma la wang chun ki doi lo bi ai wanga adem ho ka gial ji ale ke cho YouTube sim theing lang na bo thei lang chun thil tam ta he ka sai hil rong mai thei na ka lu han ba ja yong chu thil tam ta sai shi ti chu na ka sai hil di ya ai wanga chu ka bol lo ai ba ka lung za ka bol ngam lo na le ai wanga chu EPP hi jong la amun ba he phamo mo nya ta cho so tam ta lu na wang kang ki bo pa me
ki pa me na pan la chin la lung ha na hewang hi lung ha na le chen thil pha ki bola ki te satan pan sat na ni jin na lung han na helon tau tholang zo hin ki hat thei le hin a hi tua amun khol chet lo ho hi aki be be win hin la I bi se dem thu zo chu ni khat ni le ki phong tho tho ding thu ta yong chu ni khat ni le ki phong tho tho ding hin abul langa chu ichi thil hi EP lakal hani kalwal chi dhamana ti we hin lakal hani ahong gal kain kum khat ahong gal kan kum ni ahong gal kan to kum tumung ki de tan abana kum tumwal chi te hi we te ti le kum liung ki ne kum ngai hung ki me te hin ai wanga ipo na ta khat au chu Israel te tu Egypt gama ko na an pui do wa chu lampi hi ni som li ham khat chin ding lampi ani hi hin kum som le zo lo hin he chi chu tu a he kui item theology ne lo le mi Bible si mo se sa la chun am hi mo mi mo ji he apathin pao cho an ki su lung mo ji wa ni som li ham zo ding khat cho ta cho vel wa ta cho pathin pan kum som li zo sai cha cho Egypt ba ko na hung kon do ho khat cha hing ta lo lampi lam ka la ping do ho bo chu lu de ki ti hin na he cha cho henge khala ni cho lut mi lui ho cho lut na win tin tam zo wang cho lut zo lo wai ta apathin novin pathin hingjing pathin chun thil ki dang hi za cho bol pi wanga cho ni khat ni nia ta san amu zo le ata san le ajinga thai le kun backslide pe tabang khan anom jiwin a hi henge chole tua nan se Germany a hi alang pia hi amo Sunday se aki khom ni ke we di hin na ele mi hi tam ji na mi pitiam I tam ji cho ta bok ti sa ko ele mi tam jing na ke thlin ho hi e le te singen ke ho ma na ha ele Sunday se aki khom ham baptist ho cha baptist ho Sunday sa ke ho mo e khat ke thlin ho wa hen dei phat pha bam ning thau ka yo a dei pha na na tai short prayer timing every day tua Frankfurt komanom na wa ko na chu ichi baptist ho in chu gam ham gam thabi lo pi ka khuno yo ti de cho kelmetel iza ti ba ha garia na chiom ke nga na chi jom le mi somni ho ke zot mini somni gari ele chun Germany la kho lampi no mo be se am pon gam la ye ke tiong le kilometer su som thum be chu hi lo na som thum som ni a hi hinge kholanga e chi kan do lo na chu hui lai lai dinga valid dhamwang khe pone wa Europe gam sunga khon ho in tam ta khon mi ki khop lo phano khon restaurant ho po wa khial tawin pap ho po wa khial tawn tiwani ki za zap ji hen na ai ta chi chu kan do hen mi ta san lang hen mi zaram khon al hada ta ti ai wanga I kheu dan hi tua Germany awang chin cho om be se pon na Germany ai hoi ta ki khop no ho chi zam dan hen a hi chi he jong so chi na ki nei ben henge question aban chi kit lo hen tua umoi hin nong kit leng tua ki hila pa sa hin hila hi ai chu na chen no mai chu na chen den the hin lai phan a ki khop a ki chei ta ga ya mai jam a ki chei ta ga ya nom nom the na ela na to le tham om ji chun ki le ding din muna nom kit de hen adani na se da noi ki le chun hilai muna he ep na ha gel do pe in dam English ke se le the most memorable moments na ep pe na hidam hilai muna he he tham khat nin se chi pi nin se pi the bi ben that memory is already winding up in my circulating in my brain already pathin ichoi hoi khom da no like the blind there are 3 or 4 blinds music although one is the drummer one is the keyboardist and one is the guitarist bass guitar it's amazing azole mitum te ho elbai te ho pathin cho hoina la hang sa khomo katimula thawa I got even goosebumps right now oh my gosh you know khoi muna ichi in lemo mitum elbai ten pathin cho hoina la asaku music abol du ama ho music bola la ki sa ki ti zu oh my god unio did you get goosebumps oh my is it something which I'm not going to be able to erase from my memory I think this will last forever
just in case patin ki nga wangam katun pa Lord thank you for giving me a chance to join this worship you know the chung hedidane hi tua sei phat na hilowin tua hilai am ho hi talented ta ta mo na adi dia ka kai khon tu chunga ama khon computer ho khu abang ka kalo akilep ka hi sa ji hum no akilep wanga auto tuning ho ki sana bola studio software ho studio ho ki download na la ki sa mana sema auto tuning ho bola ni khat nya cho al ha do la ngai cho ele live hang perform kit na lai na ka ka ho talent mong hin so le e sei ma bang win patheni na lopi na dinga na semo he ti ni benji no se cha mo ko na ho ki lang ji itiam eyong chu hinge GMFD ya ummit cho elbai ho hi mundanga ki mulhin mihing hina chu iti seidham sit na lang hilona dis iti ham khat ning sit na khat kine ji cho ei ti tabang khat na ipia pu pa ni pe na bol sit di hami ta he umo ki ti tabang khat ji hen unio pi ho tabang ero le meri ho tabang ho mundanga ki mule as lung sit am ne e tu cha chunga hi chi chu da ben ti tabang khat ho jin gil khat na elwai le ipi ham inla pathenin alopi na dinga asim he ti kon ki gel do thelo hen GMFD hunga in le ni chu kuna aki muzab zamin GMFD am ho ji a khu milung ta khat jong alung khu na a hial thei zo ai tia tua hilaya hung khalo ho palanga ko na he chilo thu na se ho amuna hungin kiti hoi chi he patheni na lopi na aphon ho mo ko na ho kilang hin uneo piang ho khoti wanga ho ai itiam mi nui sat na di ta tan sei do sin amo kursi ba no ma nom ji hin a hi nang ni to ki ho jong no men na conversation normal conversation dung zui na chin hin la phat hi ahung sot jap tan aban hung ki dong kit le hilai mun hi na ta sa ta nang ni nong na nong khol chit ki tile nong phat chit on hin he cha hin ami ho hi tua mit cho el bai ho ki bol dan lowai le ami ho hin nang ni nan bol dan hi kidang na sa manam teka khana iti dana cho mai chamun hiya ami hoyong cho hiti de duina moi ti tabang khat umam ela mit cho el bai hoyong cho iti dana mit cho el bai hiwa hitai hingom na ti na kham he chi u hat ne on thawat nin sei pi la chon am hi be chu wang mo on wa nom jing na mundang to kilo lo yo ka sei ma mo se ki mit cho el bai le ki hello mo ayo wa isei ma banga uni pyo cho mundanga khon ki mule ki mo ho nom lo mai thei cho elwai le uni ho ta ba khu mundanga ki mule ki mu lo sa di cho esta bang khat khom jin GMFD ma le amo hu ki vet nom ki cho amo ho iti sei dham ki ho nom ki na iti ham sei thei lo lungmon na pathin lo pi na amo chunga ho ki mu ji hin amo ko na ho chule adi de amo ho atam zo ho evangelist nun hisi ministry na bol masanga hi etin ki sele ki that no mo so ai hin nom lo na pathini biding ai tai nin semam ta lunghang tam ta no mo so e banga tu ai bible an simwa pathin lama hong ki piwa pathin wa choilan saule am ho mi khomulo ho mi cho el bai ho ni ta ho panla thele e kitile hi chi khat khu ji cho e chi ai pathin kimube ji he kitile ki zo lo di hin kan sei sau jap kitan tu ni chu ho sa ki rong le yo cha I kyo cha no mong in ele alas ding question umoi hin dong neng na nang ma experience danin na mi ho rumors ele wai le it speculation ho mi dang hon ep sei jong le hi cho cho la lo nang ma experience dung zo ya hi chi mun hi itin na describe them it is edam mi ayo langyong chu se ta mi tam tan thila ho na mun he ele wai le ya pathin ho na mun ei poi pathin mina thila ho e tiwin nang ma nong lu na pasan nang man thil ho na mu chit wa choi lang na pana bible na sima hi cho la hi thila ki ho na proof lo le evidence ho na mu do am thawan nan sei pi dei dam an honest question na nang na honest opinion dong nge possible thayam hi ta he thila ki ho thei dam
I wish, but I don't think that will never happen. Tilha kititu aumi. I believe that there is a ghost, bad spirit, good spirit. Ahilla mihem titha ho kititu, come on, how can we compare titha to patien hing to bang tile ki compare de hem bo jitu ahi thailo thil khate he ngai tu na le koi ding ale kilom lo patien hing ho ti ading chun ji gol lung thim gilo ji gol lung thim dirty thought, let's say no jo chu gel phak ding le hilo ai mo. Come on, just come and experience yourself more. Jitu hi zenge because kaila hi mihem ka hi John bung som chang som ni le sagia le hello mo kabelam ten ka o heu khen e zui ati chumo belam tak hi a hi le ibelam pu o chu ki heading a hi mo. If you accept the Lord Jesus as your Savior, your God, your Creator, aman e ko na o chu I het thelo hi le okay, I don't blame nobody because even in Romans 2:23 imutula for we all have sinned. Romans 3:23. Yes. Yeah. For we all have sinned and fall short of the glory of God. Mo jitu hitin mizo se hiton se hi ze kutu and we all fall short of the glory of God. Jitu ahe ze mo ze tak mun kiti chu describe ding ki hi han lang ahi lo le Satan ho ahi lo le til dang gen jing le le rumors ho til dang the skeptical will say anything, but we know the voice of our shepherd, and we also know that we are not perfect. We are sinner. That's the reason why we need Jesus in our lives. Jitu ahi in Adam tele ka oy modik po, but I hope and I pray that one day ni khat le hong het thimo jitak muna hi hong lo lew le at least a faith to khamo. I think they should, I pray that let there be time for them for the sanctifications of their faith. Patinin het team na piu hen la patinin mu team te na le piu hen la ahong thei lo tele ahong thei tele. It's even better if they can come and experience by themselves till kigen zo sete ho hile adik lo tam pia oma min adem zika min again se zika kha adik zinga hidem ti khamo till hi thei lo ai the until and unless you experience yourself, something will be there. Imo jitu hi zikachun for me this is the place where the glory of God will shine throughout our life, our generations. Patinin nampi ay ko now he azole munting ay tel pik now mun he we don't know how long, but patinin ay ko now o chu iheto ihet team lo hilele het team na dingin pau chap na kinai hitin mo het team na nei lo chun het team na din kidot hen ti bible le om kit he besi ka chun pathin hi apha he pathin chu thil bang kim bol the hi ilung gela ingai tu phat lo no zo se le he can forgive us na chon se now chu thi san bang duk jing le vuk wam bang ka ban sak the ti chula jitikul pathin chu bang je ka e hon ingai ne dingo mo e chu je ka chun zimun hi chu for me ka faith akibelap na le he it make me more stronger. It make me more stronger. Just to add on that, Hichi, more stronger on your faith in God Almighty, not Satan. Right. Satan doesn't come in the picture in no means. So whenever you pray or when you're like in your worship, it's actually to the God of the Bible, no one else. So is there a way? Is there a way you're actually praising Satan in all of those? Like you're actually praying to God and you're singing His praises, you're singing the praise of worship in the name of Lord Jesus Almighty. So in all of these, is there a way that your praise and your prayer will actually go and credit Satan in some way or the other? Can there be a way?
it can be in some other way that they will be afraid of it and then he'll run away So it's more like overpowering Satan in the name of Jesus Christ instead of instead of crediting him for all his prayer. Here. Heso here pathin pakai su Krista ko makitawa pakai su Krista wa choila ki sa he sun Satan credit pi ding Satan howe kiti chu ai lo be khat ki se tai chule hinge pakai su Krista Bible ita sanwala pakai su Krista mina I panjiwa chu Satan jo zam ding he tua chu tua umai chu Satan na ale wa de nang tua nan Satan damjong na damin idam sa pa chu hat chung pathin he na ti na he chai Satan hung pang theidam akika la hen apan la ya thei Satan jun dam nai pi thei lo izing hin na a hi hinge he might be upset asia jo opang ta sanalin ta nei puma na hung kalson na ta sa ta hilai mun na hung khol china na hung phat chit hon na na ta san nei pum ite pathina ni ki son hona na hung kalson hona hin na ta sanalin ta khat na hung kalson hi chi ta san na chu sataner thilaw na ki cha hin a hi hilai thila na to nan hi khale na ta san zo hon zo chu sa asan zo ja chu pakai su Krista mina na no do hon di zo he chu ki sei ji na dang ho ko ma a he chin lo thu se ho ta san na in hung no do na ki ti la hilai ho chi lo ding he na ti jiwin pakai su sei ju ho yong chun thil ho om na chu itiam gala ko na amo venwa amuna chu chi lo be to akilo taw na pan sat no ko na la pagai su Krista exo isimoi le sol cha na to na isimoi le amun ta chi a thila ho ko no do so hi cho chu ki sen ta san na to hin anang niong chu ta san nei ta nong kal son ja chu a ta san nei lo ta san nei chu ki hideng mong hin a to anang ni ta san chu hingjing pathin ana ta san on hin thila thani na chu na ta san hon lo hin bible li ve nai le thila chu lang khana Lucifer yong chu van ti lei bo in pathin nei pon na pathin a do ja chu sot pha hu ma ninunung le Michael van til khat ma mana sa de boy pathini na sa ding ei pon na Michael jun asana itia damuna as damun itiam asat la gal chu Michael na azwai jo phala chu damun ko na chu ki piding ei na lion ai ye helang hi isya le hin talk show hong sao zep in ipi hi le ki hona chu anop le in hin la phat hi chan chu hin tin a chai na chana TCN seil khom na na vezo si chule tu chung ta sana nei puma umoi hin chule u hat ne hin amani to hilai mun ata sa ta hung phot chit na chung changa seil khom na ineyo hechi a chai na chana na vezo si na bon cha na chung wa ki pa thu vel kan sein i phat hi chan chu hin tin pathenin hinam piu mapoi jing ta hen ki pae